Қандай болды? Қайдары Чаувайда мощный болды. Просто осы. Ровно. Папины деньги, мы нуждались в бумажке, были рады каждой копейке. Мы, как она есть, были на дне, со своими мыслями в голове. Как бы здесь не стать жертвой системы, как бы избавиться от проблем. Но остаться никем, это не по мне, я не из тех, кто просто стоит в стороне. Нет, я не такой, как все, и буду говорить правду вам всем. Время летит, город не спит, улица просит этот мотив. Строки строго ложатся на бит, 75 снова шумит. Фарта самостит, новый день нахуй. Всему вопреки, Всевышний благослови. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас не взять ни духом, ни физой. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, Моя семья говорит, я делаю смело. Пуля улетает так, как было. Суета и движение 24/7 в неделю. Не говорили, не ищи, воду ее там нету. Кричали, оставь свои куплеты. Люди не верили в меня, но было одно, я сам себе верил. Теперь сияю в круглую лагу, круглую лагу. Среди ног, мой монаху. Сделал себе сам, Бенджамин липнет к моим рукам. Дальше больше не нужно, нас мы жёбаным
Ассаламу, урматтуу Мото Клубтун жамааттары. Мына бүгүн Чаувай айылында жаштар уюштурган Чаувай Мото Клуб уюму өз ишин баштап атат. Бүгүн ушу мелдеш уюштурулуп, ушул жерден старт берилип, Кайнарга чейин, финишке чейин 1-2 сааттык жол болот экен. Ушуга катышуучуларга биринчиден ийгилик, ак жол каалап, бардыгы эсен аман, жаракат албай финишке жетишине чын жүрөктөн каалар элем. Ошондой эле элибиз тынчылык, саламатчылык болсун. Ушундай иш-чаралар көп болуп турсун. Бул биримдик, уюмдук болсо элибизде тынч болот. Бардыгы ырыс-алды ынтымак дегендей бирдикте, ынтымакчылыкта жашоо сүргөнү эң жакшы нерсе болот деп ойлоймун. Бардык жаштарга ийгилик каалаймын. Тынч болгула, саламат болгула, бардыгыңардын максат тилегиңерге Алла өзү жеткирсин. Саламатсыздар, урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын спорт сүйүүчүлөрү. Мына бүгүн бизде Баткен облусунун Кадамжай району боюнча спорттук мелдеш жүрүп жатат. Бул спорттук мелдештин аталышы мото жарыш болуп жатат. Ушул мото жарышка биздин Кадамжай району боюнча бүттүн спорт сүйүүчүлөрү катышып жатат. Ушуларга мен ден соолук каалаймын. Үй бүлөлөрүнө тынччылык, өздөрү дайым ушундай жарышта биринчиликтерди алып, башка элдерге барса дагы ынтымакта, биримдикте спортту сүйүп, ушул спортту жандандырабыз дейт экен. Ушулар мындан ары дагы иштерине ийгилик каалаймын. Дайым ушундай спорттук оюндар боло берсин, тынч болсун, элибиз аман болсун. Ушуну уюштуруп жаткан жигиттерге, биздин Чаувай элинин азамат жигиттерине ыраазычылык каалаймын, ден соолук каалаймын. Ушу бизге дагы уруксат берген чоңдорго дагы иштерине ийгилик болсун, ыраазычылык, терең ыраазычылык билгизебиз Чаувай элинин атынан. Ким баштап алат? Азыр артып келсин, анан келишет. Бардыгыны Аллахына тапшырдык. Эсен аман финишке жетишиңерди Алла насип кылсын. Амин. Безопасности биринчи очередь балдар. Ben yaptım. Ben sana sordum. Жылат азыр. Bir, iki, üç. Ketdi jigitler tosog'la. Öyle. Бар жактагыларга ham кулактандыргыла. Алыш. Алышы бар. Аленин командасыбы? Мен болсам азыраак сүйлөп менен кастарган камерага кийин.
Parçada kavuştu. Bordun jay-jayında turasın arı. Jayda. Karadağaç var. Ona vardık da köyde çıkıyor. Karacağaç komandası.
Amatыңарды versin onlar. Geldi. O matınарды versin. Ket oydu. Artık emzivat. Yok o pasta artık. Artık akırgı da arkada o. Yo aman gel demez. Aman çıkıldı. Bir bak tavayı çağır, liboyu çağır taş etten. Aman pasqa tushib keldi zaten. Abdildin balası, ha ana. Sarı otası kerak. Ya ana, oq otası kerak. Sarı bayağı alış emasmi? Ha, o alış bayağı. Alış sarı. Ana aman kerak. 5 tava olsaydı. Güzellik çıktı.
en çokuğa. Alıştan bitta çıktı. Duatı. En çokuğa kim çıkıp gitti? Alış çıktı bir ösü. Alıştırıyor gitti. Kovar Fırat. İkinci kavanda gitti. Aybalı boldu cevap ne oldu? Onda öyle ne yapar? Geliyor o Çauvay stop katırdı. Oldu esen ama finişke jetip ağırlar. 30 sekund.
Gila Jambo. Жүгір. Қарма. Өтөкө жүгір. Старт беріп отыр. Oğuzhan 2 saat geldim ama. Oğuzhan ekosu dünden şirket odası kovalı. Çavaydan 3'te çıktı. Gitti. Şondayroqdan эле бурулуң. Бияғырақ эле бурулуң. Бияққа түшпөң, айдаң эми. Айдаң. Амир ака менен Самат калган. Kağanı çift yetişti bizdekilerden. Aydan İsmail Aka. Eleman Aka ve İsmail Aka mağalar mataskınını alıp çıkıp жүрөт. Eleman. Amir ne oldu sen? Asalımda kim var asalımda? Demeden Örgöntaş'tan çıkıştı o tikege. Yok şöyle. Abi hareket bulsa dönüşe kim cuma taşıyor. Taşan olsam hey.
Жырғал болса керек, жырғал. Сөз жоқ қой қояды. Отауға жал. Отауға мұнолар тұрады екен. Pasta kim kaldı? Pasta kim? Handan cihazı Pasta kim kaldı? Pasta kim kaldı? Tompa ketken mi? Ya bana altın kamanda çekilse ben daha bana arayın ha. Şöyle üstümüzden gidip tutamadık. Çauvay kayıt geçiyordu da patladı diye. Orada sikiyatı da atacağız. Üstümüzden atacağız. Sen üçüncü kez orada. Alıyoruz kalacı var. Alıştı. Benim şekilde hak etti. Yo canım çıktığını aldık. Öldür taşlağı döndü. Elama ne oldu? Nege? Ola çokudan çıkıp otkanı Tarıhındaдағы Дөңкай ЖАКШЫ Ana pumbu şolar final otar. Kim var ona Tarıhındaдағы? Tarıханадан Yok, mana Hacıға дейін O yerde biliyor, üstte matasın kaptan sırada sonra. Amerika'da falan mayarda falan barda çekilişiyor. Yok zamanda var. Zamanda var. Var kimde? Kumçular. Alıştım bir ölçü ket kaldım ayarga. Arçağını aldı da. Давай. Я кайда Şu padyondan çıktı buraya. Alışpı çıktı, kayak çıktı. Чаувай уже. Alo, Ulu Otağı. Tamam geldi. Adlet pasta қайта команда қалды. Pasta pumdan 3 tane o. Bitti alıştan var pumdan 3 tane. Tamatası çok pumluk var. Arşağın taya geçip kalıştı. Eti de aşıkça adam жүреді, matası gileri çok.
bilen öteşmem. Kumdan birinci motosiklet çıktı arçağa. Zamanka tayinza baldama bakıp koyun kayır oturup oldum. Kötün araka taş atıydı ey.
Hayda hayda. Har kiming joy-joyingda turasizmi, bolдар? Kana daha kim var? Şaşka şaşka. Ha kaydatım. Karmaş karmaş. Hayda hayda anlaşalım des. Молодец, молодец, ey. Hayda İsmail. Havayla 4 kat çıktı. Amir kana görünmeydi ko. Amir ağzıma da kaytadan saldı. Yani devlet yaptım. Bak aldı da. Hayda hayda. Çauvay çıkıp gitti dörtte. Hayda ver. Кто-то хотел, чтобы я убил себя. Запаниковал. Но я подумал о матери. Мне нужно было выбраться. У меня было много времени на размышления. Я знаю, я сделал много плохих вещей в жизни.
Но я решил говорить правду. И не отступлю. Район это яма, пацы решают, как из нее вылезти. Пацы мечтают о богатой жизни, тоже хотят тратить, тоже хотят иметь бизнес. Пока папины дети брали папины деньги. Мы нуждались в бумажке, были рады каждой копейке. Мы, как она есть, были на дне, со своими мыслями в голове. Как бы здесь не стать жертвой системы, как бы избавиться от проблем. Но остаться никем, это не по мне. Я не из тех, кто просто стоит в стороне. Нет, я не такой, как все, и буду говорить правду вам всем. Время летит, город не спит, улицы просят этот мотив. Строки строго ложатся на бит, 75 снова шумит. Фарта самостит, новый день нахнул вид. Всему вопреки, Всевышний благослови. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас не взять ни духом, ни физой. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, Моя семья говорит, не делай смело, как пуля, вылетать так капелла. Суета и движение 24/7 неделю. Не говорили, не ищи воду, ее там нету. Кричали, оставь свои куплеты. Люди не верили в меня, но было одно, но я сам себе верил. Теперь сияю в кругу-лагу, кругу-лагу. 3-1-2, это мой Монако. Сделал себе сам, Бенджамин липнет к моим рукам. Дальше больше, ход налажен на зло гребаным врагам. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас не взять ни духом, ни физой. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, Басқа ойды. Айда, ойды басқа. Майтты маяқа. Майтты біттәсе көргөз болса малашып кетті ғой. Хан! Болды. Красавчик. Ой, қандай болтады? Хан Горы Чаувайда мощный болтады. Трасса вообще бомба. Болды, айда сойттен адам бар, көдір кетіп сұрайтын. Болды. Қамай!
bana. Ama tompa yendikilesi de danıldı. Ama durmazken aldığa ketdi. Birinci. Yaptan çıkarıverdi. Ana tompa okşaydı. Oy Tarıhta versin, boldun gaz. Tompaka bolsa aytdingizlar, aydadan tez dersinler. Boldu andaytam. Raka ko'rinmay vam raka. Ortiqova. Haydang shu yoqqa. Aka ishlam, qana ishlam. Ishlam sinib qoldi. Pasqa. Ishlam qana aka, ishlam. Ishlam. Taraga, bolonga. Haydi. Amir, orta ol. Masa çıkarık be. Bittasi ötüp ketdi, bittasi qoldi. 5-chi tarafda qoldi. Samat ayda. Bu atsiz Allah Cha'uvay turishadi. Ikkinchida Ismoil keldi. Uchinchida ayag'ida Saloh ketdi. Samat ortalıktan çıktı. Baş motorun forması da. Elemandan tomponu bildi. Tompa düştü mü? Eleman aka tompot düştü mü? Karıkın abi. Söyleşmeyi tat. Pavarottан buruldu deydi. Kandaydayız? Mayla. Eleman aka, sayga düşüştü mü? Düştü. Düşüptür. Aydavereliydi. Aydaversin be. Çıpay. Tekizge çıkıp durunuz orada. İsmail aka. Sonda bizden üçöv ketdi. Daha qancha qoldi dedi? Ekov qoldi bu. 3 ta. Sonda bizden üçöv ketdi. Daha qancha qoldi dedi? Ekov qoldi bu. 3 ta. Lishniler Cha'uvay turg'ula. Nurg'oz aka, kim o'tdi? Aka bizden eleman aka, Samat, İsmail aka tompa o'tib ketdi. Bu. O'tibdilar. Quva ver.
Есаке майтан салың. О, пасқа түші сол лентаға. Alından çıkıp gitti. Sevmez ki. Alışının iki tası çıktı. Gel tamam. Давай. Пасқа, пасқа. О, bizdeki.
Опа, бля, газы бос, блядь! Pompa ver. Pompa ötüş hareketli. Hayda. Ulan. Hayda! 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 Hoppa! Hayda блядь!
Сенетке айда, блядь! Haydang. Samat aka birinchi ketdi. İkinci kim? Eleman aka. Şamal. Ketdi, haydang. Narlar chiqib o'tadi o'sha yoqda. Mayli. Haydanga kelib qoldi. Mayli. Oo, şon menen. İsmail aka menen eleman aka ketdi. Hayda! Hayda enen hayda! Bas! Bas! Tompa sakin. Orça var, orça. Tugul, hayda, hayda. Jetele ötüyorsun. Keletadi. Ketdi. Dört.
это богатая жизнь. Тоже хотят тратить, тоже хотят иметь бизнес. Пока папины деньги. Мы нуждались в бумажке, были рады каждой копейке. Мы как она есть, на дне, со своими мыслями в голове. Как бы здесь не стать жертвой системы, как бы избавиться от проблем. Но остаться никем, это не по мне, и не из тех, кто просто стоит в стороне. Я не такой, как все, и буду говорить правду вам всем. Время летит, город не спит, улицы просят этот мотив. Строки строго ложатся на бит, 75 снова шумит. Фарта сама стиль, новый день нахуй вид. Всему вопреки, Всевышний благослови. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Сулай эскилер, сулай Помни нас такими, нас не взять ни духом, ни физой. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, Моя семья говорит, не делай смело. Пуля вылетает так капелла. Суета и движение 24/7 неделю. Не говорили, не ищи, воду ее там нету. Кричали, оставь свои куплеты. Люди не верили в меня, но было одно, то я сам себе верил, теперь ты одинок, это мой Монако. Сделал себе сам, Бенджамин липнет к моим рукам. Дальше больше, ход налажен на зло гребаным врагам. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас не взять ни духом, ни физой. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими,
Turşat, koçatır. Moto jakşı soltar. Ya молодец, geldi. Özü aylar çıktı sonra. Göç salınmay kalasın diye karab. Salat salınmada mı? Açıdan bana yaptı. Azele okşayda ayakta bir 15 adam var. Sadece bir kere bozar. 5 adam koyamayacak. Hazır aksan. Ekonomi var. Bir tahtım. Hemen kara abi. Bu formattan telefon metal. Ne telefon var? Gelinizler motosiklçiler. Mıymandar bir yaka ötünüzler. Burçenyanı başlayalım. Ayılının aksakalı Aslan Hacı'na söz versek, gelin Aslan Hacı. Assalamualaikum, hurmatly motosikletçiler, kuyarmandar. Mına bugün Чаувай ayında çoğun oyun bolup, jakşı oyun körgözdüңөр. Bardyk ularga çoğun rahmat. Öte soğunum boldu düşüngen adamga. Men aytayın degenim, uşul oyundu uyuşturgan bizdin orta yaştagı baldarыбызга öte çoğun rahatsızlık bildiremen. Екіншіден ушуга көмөктөшүп, спонсор болуп бергендерди дагы Алла кылган нексендарыңдар көйдө калкысын, бардыгын ой максатыга жеткирсин. Ошондой эле ушул оюнду жакшы ойноо берген ушул мотоциклисттерибизге да чоң рахмат. Себеби силер жакшы оюн көргөздүңөр, туура оюн көргөздүңөр, бардык эрежени сактап мындай жаракат албай, өтө сонун ойнодуңар, жолдун татаалдыгына карабай. Бардыгыңарга чоң рахмат. Рахмат ага. Эми мына ыраазычылык каттардан баштайлы. Урматтуу Садирова Назгүл эже, сизди Мото Клуб Чаувай Хан Горы темир тулпарлар жарышын өткөрүүдөгү материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөткөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирип, işinizge ийгилик жана мамлекетибизди өнүгүшүнө мындан да көп салымыңызды кошо беришиңизди каалайбыз.
Tereң urmattоо менен Мото Клуб Чаувай жаштары. Келиңиz мазаңызга. Rahmat sizga. Урматтуу алыстан жакындан келген жана Чаувайдын жаштары, бардыгыңардын бүгүнкү спорттук оюнуңар менен куттуктаймын. Бардыгыңарга узак өмүр, чын денсаулык, дайым ушундай бүгүнкү күндө оюнду өткөрүп жүрө беришиңерге мен дайым тилектешмин, силерди дайым колдоо бергенге даярмын. Бардыгыңарга чоң рахмат, өтө жакшы деңгээлде өттү. Сурашып турду де аябай жакшы өткөрдү. Мындан кийин дагы уруксат алып бергенге мен даярмын. Дагы уруксат алып берет экен. Рахмат сизге. Урматтуу петролиум жамааты, сизди Мото Клуб Чаувай Хан Горы темир тулпарлар жарышын өткөрүүдөгү материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөткөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгилик жана мамлекетибиздин өнүгүшүнө мындан да көп салымыңызды кошо беришиңизди каалайбыз деп, терең урматтоо менен Мото Клуб Чаувай жаштары. Петролиум жамааты. Нургаза, Ажимуратов, Нургаза, кел. Rahmat. Урматтуу эксклюзив студиясы, сизди Мото Клуб Чаувай Хан Горы темир тулпарлар жарышын өткөрүүдөгү материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөткөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгилик жана мамлекетибиздин өнүгүшүнө мындан да көп салымыңызды кошо беришиңизди каалайбыз. Мото Клуб Чаувай жаштары. Эксклюзив. Урматтуу нефт такси таксопаркы 90 жамааты, сизди Мото Клуб Чаувай Хан Горы темир тулпарлар жарышын өткөрүүдөгү материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөткөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгилик жана мамлекетибиздин өнүгүшүнө мындан да көп салымыңызды кошо беришиңизди каалайбыз. Терең урматтоо менен Мото Клуб Чаувай жаштары. Айбек. Мынау жерде өзүбүздүн Чаувай айылында Булдун бут кийим тигүүчү ишканасы. Урматтуу Сыдыков Талайбек, сизди Мото Клуб Чаувай Хан Горы темир тулпарлар жарышын өткөрүүдөгү материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөткөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгилик жана мамлекетибиздин өнүгүшүнө мындан да көп салымыңызды кошо беришиңизди каалайбыз деп, Мото Клуб Чаувай жаштары ар биринин биринчи меселерге бирден пут кийим даярдалган. Рахмат. Endi жакшылап кулактап туруңуздар. Хан Горы оюнуна 3-чү месседен баштайбыз. 3-чү месседе Каражыгач Барс командасы 3-чү месседен ээледи. 11-ден 10 өткөндө жөнөп, saat 1'den 1 ötkönde geldi, 1 saat 51 minutta geldi. Bars, Хан Горы oyununda komandası menen kelingler. Üçüncü mestada kapitan Olivier Kral.
Endi basa belgilep kettilerse bu yerde Alış menen Çauvay ekövünün ortasında biraz mınday neme oldu. Alış ikinci kelgen, Çauvay bir kelgende. Biroq Çauvay Moto Klub cemaati birinchini biz Alışqa berdik meymandarga dep atat. İkinci mesada oşunda Çauvay bolup kalıp atat dagın ordunu berip atatlar. Birinci mesada kelgen Çauvay. Biroq birinci mesdan Alışqa bereriz dep. İkinci mesdaga Çauvay kelet 11'den 15 ötkönde çıkıp 12'den 33 ötkönde kelişti. 1 saat 18 minuta da geldi. Moto Klub Çauvay. Cananı ayıp ettik. Birinci mesleğe Alış komandası 11'den 5 ötkönde çıkıp saat 12.38'de geldi. 1 saat 33 minuta da gelişti. Alış komandası birinci mesleğe gelindi. Семья говорит, не делай смело. Пуля улетать так, как было. Суета и движение 24/7 неделю. Не говорили, не ищи воду, ее там нету. Кричали, оставь свои куплеты. Люди не верили в меня, но было одно, но я сам себе верил. Теперь сияю в круголагу. Круголагу. Ты одинок, ты мой Монако. Сделал себе сам, Бенджамин липнет к моим рукам. Дальше больше, ход налажен на зло, ёбаный врагам. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас не взять, не бухны физы. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, yeah, yeah. Hazır emeği kezekte en mutlu komanda bereli, en mutlu komanda nominasyası menen Moto Klub Çauvay komandasına veriyoruz. En mutlu komandamız çok gelişti ular. En mutlu oyuncu Katarı Abdurrahman Vali'ni çakırıyoruz. En mutlu oyuncu Abdurrahman Vali. En mutlular bular. Mutlu komanda, mutlu oyuncu nominasyonuna Abdurrahman Vali. Yani harbi komandadan kapitan komandalar gelsengizler bu yerde birden söylep berse birden söz verildi olur. Kapitan komandalar gelinizler. Harbi bir komandanın kapitan komandalar bu yoqqa kelingizler. Assalamu aleykum. Moto seyirciler. Чаувай Мото Клубуна бүгүнкү ачылышыга куш келипсиздер бардыгыңыздар.
келген қадамыңыздарға разы болыңыздар, бардыңыздар, есен аман жетіп алыңыздар. Дайыма біргелікте жүре берелі жамаат. Қош келіпсіздер. Ассалауму алыстан жақыннан келген қонақтар. Осы uyushtirucu Чаувай Мото Клубуна разычылық білдіреміз. Өте соның Алла разы болсын бардыңыздарға. Сол дайым алдыға жылы жүре берелі. Соң рахмат. Ассалаумалейкум бардық мото сүйетшілер. Чаувай мото ендіро сүйетшілеріне соң разычылық. Хан Горы өте жоғарғы деңгейде өтті. Сіздерге чоң рахмат. Бардық спонсорларға, қызмет қылған жастарға бардыңыздардан Алла разы болсын. Өте жақсы болды. Rahmat, işimizde ketmey durumuzlar, jintik olsa dua kılıp, ana keyin çıkıyoruz, şaşmay durumuzlar. Hazırki vuruşeni Хан Горы Мото Клуб Чаувайдан бүгінгі Хан Горы таймашын uyushturgan organizatorlardan atap keteli Sıdıkov Ayıpbek sıylayınat. Organizatorlardan biri ТААБАЛДыЕв БЕКНАЗАР. Oşalalı organizatorlardan biri ОТТУ Fenomen. Bardığınızlardan sıylığınızdan kutlu olsun. Yeme aksakalga söz vereli жақсылап bir dua kılayından anan keyin taraylı. Har bir nersenin başlalışı ayağı болады degende бүгін біздің Чаувайдағы Мото Клуб мелдешин аяғына шығып отырабыз. Бардыңарға чоң рахмат. Ана сыйлық алдыңар, бардыңарды құттықтаймын. Енді айтарым, бардың есен аман сыйлығыңарды алып, жақсы мағынамен үйіңерге, еліңе, жұртыңарға есен аман жетіп алысыңар қалаймын. Дайым осындай биримдікте, ынтымақтылықта бір-біріңді сыйла, урматтап, ойнап күліп жүре бергілер. Бардыңды тура жолдан адастырбай, иманды қылып, мақсат тілеңерге жетіп, өсіп жүре бергілер. Аллаху акбар. Allah razı olsun bana siz kıyımsızға. Amin.